akwa baby Adom TV bedroom dwumadie no eso ne tichiwo no wa fe na wo do afidie no ato ha no ye mo akwa ba so kokra dwumadie se bedroom no de 5:30 ne asase ne mo Adom TV ne de ye adwuma sa 5:30 ne de bedroom abro wonwom to se be be Kenya wo honhom na no pay watimi akenya wo akoye ne a wo be ye nti ye wie anwom no mu a Apostle Dr. Nita Ekotegu beba 45 no so abehye yem kran ne o wie pe ye de news no eto awo so 6 ye 550 ti news no ne yakokan ya wie a madaroma yasa abegina ha e de obon krata no ene Adom online story no eto so amount ye mo ache ye mo akwaba radio for su 97.1 ye chiachi amu nyina ye ma mo akwaba ye da mo ase mini ora sante da ko aka se Ben se obolo daddy former PE teacher DJ Hitman ene gina ha o ma anyuma wa ye wasase so e me na no fa me ntia we gusu tonam o sa tonam ka ho o sa ye consultation sa construction o ye construction so ka ho yo e mo atin ntia o me mo wa china me chia chia obibia ya chia obibia na ho ye iso ni muna wo ho anase na ye muna ene kro mo se e beto ano penti ye hwe hu ye ya hofade no ne ade ni titiro ne nkra no baba tan papa bi nkra mo hwehwe wo mo che hye ne sauce na fa bi hye ne nsa na hye no ina sabe ya awonko no mu weda no waye no ho no fon bi o ya edi be ye wo onya ready so for awo a ya wo ba ho ban condom sabu omo se types ni nyina bi wo ho de be ye te se normal thing na chikoto condom fa bo ho ban dan nyinsan ya wadi na emema no munyina mo hwɛ mo ho ye okay so normal mienu and the headlines be akra no normal mienu me show ma onsa so na kuta o handkerchief na ball bedding na ball no sukuu no na ball invigilator ni police for no se de ye musuo ni esan bia be ba be san kan ye ma no o ma ko amerade o mo bronto o mo so obonefo na na montuo bia se isuo bi beto ama bridge bi abu ma ka shan bi ntimi nkom ma nkra de bi koka isuo ja omo te eye kodo so twa isuo akotro nsɔhwe aha de se wanyanefo obi etwa isuo akotro nsɔhwe ma onsa so yie pa o da ho na wo kasa na ma onsa so yie and function utirimu se o bank ho ndi wonye onana bi wo faase bi odofo bi ne ba eka ho nti account nanti na pese ai den so what I say enu so me stress obi amanye ye besa obi nti no ye nyina ya pege ezasa na erade wo ye mobo amen ye mo frɛ ya akina da why na da so nko mo ko tro nhwehwe no ampa onati ma yero mo ho sua de ye ge mo kai fo de besa nka kwa mu bia mo obi nti mi nko tro sa nhwehwe ne ya boagu e de Yesu mo jana ma ke akwada bia be tro nhwehwe no nkunim bi e be yo mo dia amen amen enti afre de won sunya kasa defa kuduro sha obanim na yenyi hu ni so na yi hu no nya bibia o se wo kwotna dam te na wo te classroom na teacher ni ade na wa child enwa na bia ba wo e krata no so enti gibre enkopre na tro no kama se de obehu ntro ye no de gibre nti kache se o so betimi aye nkurimdifo kache wa ya wiepo wa wie ye wie afa de mesro tie de to so biem de enti am se na bri ni ho no de to so biem se o de wapomudin ho nsam di agore be haadwe nti na wona ye apomudin adwuma no ye ntoto o mase ye ntoto o munyeje mu wo de eji bi ka se nto wada ato wo faase bi ato na ma bi ato de hye bi ato wankasa ato yere ukunu bi ye ntimi nyan hwe han ma ya nurse fo a mo so mbusei asa agro na peja na afide e peja o kwa ya sa bia hodo a minimisi news na amfa kora be ka ho asem ni nyina kora no aha o kwa ya sa bia hodo na o rebe ho ye o ho ye empty mesi o rebe ho ya me kora na ye dana se sa adokotafo no bi ye but abema workload no aye kese erade ho ye mo because nsa kwa na nsa ba nti we ye we no mo so ye we se kora na ma de no enye easy enti de mesi ne se on se biribi ada ba se a anesefo ko ni mpanyimfo ni anesefo no yesra defo mo krokro mo ananke ehwese aban bi a wo so this time NDC aban one soafo no mo so betim di ose aye oyo se nyoma du kura no mo ntimi hia ni nyina e bia mo hia mu mienu miensa bi na kasa pa bi na kakra bi go no kura so ne se afe na aban so aba na wabetena se a o afe na o chinchim ni stie
nti kwan no kra no onhu so nwie saa ana nhyehyɛ a mode be so aban we no ampa se amamo ye ntoaso de ba madaroma anesefo madaroma ka moma informa kakra bi mfa ho na nka mo ne aban san krata bi na munya ne mugidie se anya bia afre na wo de wabanti de wo kan ibeti na so pem na mo mebre dan we de wo so hwe na di nokure de efamaye yesra anesefo ku ni mpanyimfo se wo kwa yaresa bia hodo a wona intimi nko private no nya easy madaroma nipa ni ana de ya wo mo de nim kra se ateti a wo be komu no wo be fa ho ebi be fa ho awu ebi de also free pando asa no free ho ba no 500 cities and while meeting a target into obesa ko 500 cities into so what onya de ope into enya easy senka wa o man beka enka wa wo se ye ni agro ni no say yo we de bibia kama ni gire pa o e kwa no say ye yi na mefa wo fie ni mo no dia o say o contract are the best e bu wo ba ko ai ana mo more than to the ministry no for money wants nasi and the omo kano munye bi ma won se nyini nyina mpo at least munye bi no mo hu se oh okay na mo sha bonso an mo di so dia ma ona afemi na good se unya ye mpanyimfo ni mu didi because ye kwot that table yin obeka se mo ma ye bosumi ensia bosumi miensa mo so mo di amemere fe be di atum e o didie se bere ne so a e bere ne so pe na ni para da na chiachi nti e ha dwen ere munya ma won na enjensi mo me nya ma won na wo nso me yo madwuma nipa obi ahia obi o obia ti bo dia pomodon se me pese be to na jeje mu call lines ni quickly maybe answer be call for number to dwuma na obi o 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704 also found no ebra sempaya na wo bo amaye mofra no wochena nyina ye gitum ye twen na ye nkonsam foforo mu na GRA se wo mbekoso na wo ne OMCs no ahia na kwaya e befa so new tariffs no omo e de be adwuma week mu wo mu guso no so ho nsem drivers no ne ade so akasa de atia se wo se yi e de free won ti utie de GRA aka no a minority enso abonchene so omo ba be campaign against the sa one CD for Levy no eno so ho asemo ba adomonline.com a de ni mo ha ye hwe ni mo se de news no te ye no enkwada a ochena adom ne dom ye ne nyina ye won kwa wo kwa kwotwe BC so hwe no 600,000 ene ye hwe ni mo na GHS mpanifo wa ye ko bia wo so ma ye omo bibia da na kwan so je se chena nyame ba so amanko ade an so hwe no be hyase ne mom kokobon so akọ apode obi anyu free na kwem enkura no akyerefo no bia sa obi anyu free ho ne enya gidie se de ya kyere wo mo no ebeba na ba nso a won betumi akyero nti ni nyina no ba adomonline.com e wo ha na adomonline.com nso na e ka say you want to worry me o ba me tells Brian a champon nti e be say ye na se no mo chia no se sa na si ye de a wo ba adomonline.com a wo komu a ensem no nso e wo ho and a health ministry so say one more any Ghana midwives nurses and midwives association leaders no one more babishia sa strike no naja wo modi hu nkomo ntia no na wo adomonline.com so ya show friend any me say friend on 0302 211 ikosi 4 no abodi aba wo nkomo abodi ano pay yem wache e mo akwaba oh abodi say enye first a wo frey nti ada na wuti ohu oda wo madum TV no like volume no ye me so afia ya da se papa etiu nyame adom ya ko bi foforo obi abaso akwai obi anya my the Ghanaian Times say hospitals grind to a halt and one assembly akano as nurses midwives strike escalates imo peja yi pa yesen penfo say no anim ya omutu ana montem obi oso mampenya kasa also district directors of education to get more powers to improve service delivery at grassroots. Mampenya kasa ko potem district directors of education additional on pay for no. Ye be more mutumi ankasa. Na o matimi aboa ma additional e wo form no bibia timi akokaba so. Yenko sabe so. Yenko kwawu abetifin. Samia no pay mo ache mo akwaba. Samia no pay mo ache.
Oh. Yeah, chance I daybreak say MPP race and all kind. You want to worry me? Dr. Mahmoud Baumiana or no or treat you Brian Champion and one say or Saberi ma ancestral hot over snit job and also want some daybreak the Democrat and the Hawk the Democrat say Dr. Stephen Amwa justifies power levy and also or change him the intro Judy say sa power levy no as I say it me Ababak. Samia no pay mo ache mo akwaba. Oh. Big one, the family man say the Hawk, the Obokrata say Ekufuado's cousin on the run. OSP launches global search for Kenneth Ofori Atta. And then Kesipa family man say or say we will do it for Baumia. Euku ends rumors declares unshakable support for Dr. Mahmoud Baumia. News Guide Africa also say BOG goes hard on loan defaulter tag, loan defaulters. DNA Koje Bosiana also with me, who is at 3x4 Dodge Bank of Ghana. Yeba. Ba nearby, Mom Koje Bosiana Boapayu, yes, come see, come sana. Omoba. I don't know. A body I don't pay him watch him more cover. Hey, the airlines. A humanist one here. Yes. Yeah, we had the crack climate watch say Ghana's energy transition, a youth-led revolution, as Mbusa. And if any man so say CSO's urge to adopt constructive approach in engagement. You see. Yeah, they see madam mamu fanche na de emza homa no mu anya yi papa. Enti yen hye no so say the medical card no anopa nso betumi ato. Enti ya hwe ahofade de ye wo chinye kuma bi ana de bi ahye ho. Enkra no so say raincoat bi ana wadaro ma no wapebi e de ama wo mo sebe ya nsuo bi nkohwe won enha won mo adwene. Abatan no yenya gidie se awrade aye. Wadi nkra no so ani mo kan achachefo mo nyamo asede nkra nso nyo asede ye nyina ye asede a ye mpa ya pa ne se this year de ke ye be wie BEC yi no ye nte se ye be ma ke be wie ye si school number of schools ya ye twetwam ne sa ne yo ma no madaroma mo me nyina ye because adesua nya easy o ohwe nkra na ni mo twe atwe me baba aku bi ni mudro papa na say wa hwihwan ni hu de me fa ne susu no em so wa te say Aisha by this time say wo mo atwe no mo nyina anya easy sa nti ya besra ni die mo a chechefo no ne obi a o mata bia no ya hwese ye suban bi enko affect enkra na ha da be ma wrap up mi nim die ntia Paul camera e friend Paul papa Thomas camera o wrap up kasa be no be wa twe na ono e for the mimi dimi ko binti ono ko se ya so de bia de obi to ya jira no so na ya fancy ya kwa akudie bo sam no e ba health tips no so e ba postpartum depression enye easy o obi awo na awo achi obeka sebi adwen na te nya na ate onyammo abi ohiammo abi enye easy because oto wona nko no nko ane koba ode free but ene akora ne ba ye no 2 am nani ate 3 nani ate 1 nani te no obi just like onibuafo just depression wanye careful it me hard dwene no ye ni sankomo na watwi mo emu nsem no ti support no ye hia ema family no ho okunu no ho wajani nyina agu oba no so bi wa pani so wo ho ene wa wo na chi wo dware won afidi won na anadwo so asai na anadwudwuma emebre ti Mother's Day ndi ebedi ne pitch ba nyame ya doma nyame nshirama enkanka Ghana ma ema nka mema omunye obi a nti nyame ya dom a this weekend ya mema papa bi ye kunonom ya de mo kwa point momra en check prostate ni free mamo na yen check mu livers no ehwese mu kidneys ni bibia ye kama yen check mu blood pressure no na de ye kododo to me un check da apocket gina ho ba ye de multimedia de kwabna nyame adom last week ye ba check ye free nti se wa anya bia multimedia de nyame anim ye health de mpanifo je so omante omo ye ya na nkofo no aba no wa be check ye show Father's Day fanebra endpoint branches bia ye check ya mo free untu ahwe e ma no de oba betua bibi uni card de a oba card 70 Ghana tende ya hye no so for doctor see 0244 867068 0244 867068 see free no na bibi e kire wadwe wo no be kasa ya wiemu na omo a yakwa ba kejo aye ready e de yakudwe mo nsem etwaso